Yezu Kristo akuzwe bavandimwe, nkuko nawe wasezeranyije. Rero ndagira ngo uyu munsi muri iki kiganiro turebere hamwe amibukiro y'urumuri. Nkuko nawe babwiye rero ni byiza kandi ni nabyo bigira akamaro, ni naryo sengesho iyo usenga uzirikana ibyo uvuga. Igihe usenga uzirikana ibyo uvuga, ubyumve mu mutima wawe, ubyiteho kandi ubikurikize mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mu mibukiro y'urumuri rero, iyibukiro rya mbere, Yezu abatirizwa muri Yorodani, dusabe inema yo gukomera ku masezerano ya batisimu. Muri batisimu rero bavandimwe, dusezerana kwanga icyaha, gukurikira Yezu Kristo no kumwamamaza. Ibyo ukaba ubizi ari cyo wasezeranye, kandi ugahora unasenga kugira ngo Imana igushoboze, iguhe imbaraga zo gukomera kuri ayo masezerano. Iyibukiro rya kabiri, gatoya ngarutse kuri iryo yibukiro rya mbere, ariko twibuke ko muri batisimu duhabwa ingabire yo kuba umwami, umusaseridoti n'umuhanuzi. Ukamenya ko ubwo bubasha nabwo ufite wabuhawe, akaba ari ububasha ukwiriye gukoresha. Udakwiriye ngo izo ngabire wahawe ukwiriye kuzikoresha neza, udakwiriye kuzipfusha ubusa. Ukamenya ko ukwiriye kuba umwami w'umubiri wawe, ukawutegekaho ntugutegeke. Ukaba umusaseridoti, ukaba nawe ufite ububasha bwo kuwutagatifuza. Ukaba n'umuhanuzi, umenya ko ufite n'ingabire cyangwa se inshingano zo gutuma hagati y'undi muntu n'Imana, mbese yo kubanisha neza abandi bantu ndetse n'Imana. Iyibukiro rya kabiri, Yezu agaragaza ububasha bwe mu bukwe bw'i Kana. Ni iyibukiro rya kabiri mu mibukiro y'urumuri. Dusaba inema yo kubaho mu budahemuka. Iyibukiro rya gatatu, Yezu atangaza ingoma y'Imana. Dusaba inema yo kugarukira Imana. Aha ngaha nyine baragaruka ku kuntu nyine umuntu aba agomba kugarukira Imana igihe yagize amahirwe yo guhura n'umuntu umuhugurira iby'ingoma y'Imana. Nta mpamvu yo kunangira umutima, garukira Imana. Cyangwa se ukabonaho abandi bafite umuhate wo gukomera mu by'Imana, nawe nta mpamvu, garukira Imana. Iyibukiro rya kane, Yezu yihindura ukundi. Dusabe inema yo kumurangamira no kumwumvira. Iyibukiro rya gatanu, Yezu ari mu Karisitiya. Dusabe inema yo kumuhabwa neza. Aha ngaha ku iyibukiro rya gatanu ugomba kuzirikana ko rwose nta gushidikanya Yezu ari mu isakaramento ry'Ukarisitiya wese, kandi koko nibyo, ukamuhabwa wumva ko ari umubiri wa Kristo uguhabwa, umubiri ugukiza, ukamwizera nk'umwami n'umukiza wawe. Abavandimwe rero, ku bijyanye n'amibukiro y'urumuri ni ibyo. Nabashishikariza, nk'uko nabibabwiye ntangira, kujya muyavuga muyazirikana, mwumva ibyo muvuga n'ibyo murimo. Niho isengesho rigira akamaro iyo rivuze, ubikuye ku mutima ubizirikana utarangara. Sawa, naho ubutaha tuzarebera hamwe amibukiro y'ishavu. Uko nyine, uko nawe babwiye, nk'uko biri mu gatabo ka nyina wa Jambo, uko niko nifashishije. Murakoze, musigarane amahoro akomoka ku mwami wacu Yezu Kristo, kandi umubyeyi Bikira Mariya agume kubarinda abarengere.